Citra. Orang ngoning kesak jeng. Mbokna orang ngoning malolo kan biasanya kan mbokna saya tahu lah. Kan kerua gila tak pamit kakaula kesak. Natina mbokna ria tak andik cara pacaran lain ya. Atanya kakaula boleh pian, sila tak oning bagul pian. Bojo nang katanya kasapa tak kabokna. Arya jangan lo belai ria. Engki kau lo tak oneng jeng. Gila bak namun tak tahu toju. Apa napa junan telem ka emas mak sering-sering ati-ati telem. Apa napa junan telem ka emas dengan pon 3 tahun abita di telem alake bini. Ponapa mek titelem tandi anak sarang jinan telem ka emas sekut etina. Tapi titelem ka emas tak putus asa. Tambo nisar tambo sayang titelem ka emas saking takok titelem saaparenga oning. Todus malo titelem ka emas. Lah ratina jeri ala buka kilabeng lah. Kamas. Aduh kamas Prana Citra.
sayang. Kalau lala jeng. Namanya taras pengkir tasek namanya terang emas Prana Citra komos bareng punasan sakenya karong karobana lake kaula
Alhamdulillah Roro Mendut, keluarga na engkau termasuk keluarga na bekna Kisah nyaman odina ya mun otang beda tapi tak saberempang ngaruh Roro Mendut kan sepenting tak etaki Pak na sanajan adi otang kan tak etaki Masalah otang kan biasa ya. Biasa Penting beres seneng. sanajan ikut cak orang disareng tak adina tak arapa sepenting odina beuna bentuk cak atokaran kira seikut cak keluarga sakinah mawaddah birahmah Birahmat. Birahmat. mak birahmah makna warahmah mak birahmah Sama kan nggak nikah. bermah Pun kuda tekapon odi melas kata luar. Beri bapak ibu juga laki. Sepenting kuda seneng aku polbo. mak takir aku luan amin apa nih Saking dina senengnya, saking dina perakka boten gaul saking derina perak kena satekem mulai sampun suara kan tak mampu. Makin carok. engkau rasa celep ate ngiting kocak nabe nana Oke, Pak. engkau lah kakak tua arasa muda Kalau hari kula Pak Joko Jokowi, Pak. Semakin gantenan, Pak. ya paten lalah nak Koda-koda, Pak. mbak nah jedeng ngamari seaeng Lestari ampun ki burung. bagus laki najar ya Prana Citra mundo tengmik mandio kan nyaman Engki langsung mandi kasar. Kenapa nak aja gelu kula sama apa nih dulu. denak dia tengah Katipun apa nih kalau mak laju redong-redong. nengeneng nyaman abok naro soro kata kayak kepel kok nengeneng Senga ibu dion sanajon bodo ibu latua paran tak aki cakup laki narwado tunggala Engki. senga yo patepa aki ibu di bapak nang pula nang kok sambil mecet pula nang kaso sambil mecet bapak nang kona Engki, Bu. mbak nah tak tahu nangale Prana Citra bi Roro Mendut atau karkan Punten tahun ing nangale kala. oh bagus berarti Odik Naroro Mendut Prana Citra area judu tak atokaran ayo bana eko cak panglatinna dua eki cak sampai atokar tak yo Engki lestari ampun kala saben hari saben malam. ngatua Engki. bagus kok dua kiki ya malar muka bapak lajeng umur wah Lanjeng umur. Sila kerong biar lagi minta lanjeng umur para genika. mbak raja janganlah ngelebih bibir ya Waalaikumsalam sapa latin kula Adin dia kasar. beres nak duduk di maboi Pak yo nyatana betul kau lah kat dito kalau dari partisan cuma betul kau lah asal lako Pak mun bisa ambu jalako sebine katibian malolo neser bekna eko cak mentong kok tak ngangkep manto kak bekna makna andi pese lebih dari ngambil makna permisi mas bamak nyium tanang bar lo iya mak pas ngangkui ngang kacamata nak Nah, mak ngangkui kacamata joget-joget siksos kula mon. hah Siksos. siksos nape makna Sukses makna. sukses benih siksos Sukses mon. ya merempam le joget 6 600 entan 6.000 entan 6 juta entan. apa
Nemui sampayan naoreng gitu. Ah, Nemu mereka golok. muni sampayan jarang ngicok pokok. Bur, bareng maratin lah bur. Ya alhamdulillah. Anakku, tapi kayak nggak ebinina, bak na tahu Roro Mendut. Dia cengal, Ya anak. bosan ngalengsa. Kibora mah boleh lah. Tugas nyari kelakuan nih kak. Ya tugas cong tapi cek bitapit na. Arokan ki ngode, bak na pangarti wajib urusan nari ngode. Mana? Ya, ula laki nanti mak bon sarung benukul nih kok. Kau dari itu kayak nggak mau berburu. La. Iya, mun subur dateng kancang dah. Dina juna ulok si laki dateng kuah. Yan. Mana? Atamba kompak mana? Prana Citra dateng. Roro Mendut pada sabar subur pada kompak mana? Kau sih seneng walaupun aku boleh nggak neko. Nikah pun dia aja. Sapura atas kalam betina boleh deh mas. Makan ada mas Roro Mendut. Udah keluar dari patisan, asarila kau tuh tiga deh mas. Kenapa sudah dipikiran dekat tiga deh mas Roro? Aduh, astagfirullah. Sabarakallah. Aduh. Mbi kalau pahit tak makan nih. Ada lembang hijau apa lu? Kalau ibu tenting udah kialah kok ibu cara kita kan. Mun bodekan kakanan bu dabar. Si tenang subur paman. Dek mas Roro. Ternyata nabula kerong dek ketika dek emas. Kerong dak di dalam. Oke. Pon kerong Kak Mas ngereng aku lu ajunan dalam sareng di dalam. Ayo jaga ya man ya. Saya tenang subur paman. Mun ada tiapa aja dia paman. Aja apa? Ya pas tak deting kok paman masih jaga nggak jadi apa paman. Ngereng Kak Mas. Di nampon torot. Ayo udah kita nilo di dalam Kak Mas. Dia mas Roro. Ah, Senajan bula saya kecek dek bentikai pas ngati kapan bula dek mas. ayo sayang. Duh rangaratin dak mas. Roro Mendut. Pasan ngati kaban bula tikaban bula.
Roro Mendut. Basro benatika Dalam seneng banget Junan Telem. ate seneng tadak nang tinggi Roro Mendut.
sereng ditelem. Oleh tedung kamu. Sampai kan bodoh bapak, bodoh ibu kan kita tedung. Adanya apa? Tiga duduk, tiga. Mengatur tanah abdina Gusti. Rasanya panjenengan orang Karaton, mangkana abdina mengatur tanah sampai tantukan. Maaf Gusti, panjenengan dari Kak Dima Epon. Kenapa maksud putur tujuan Epon Gusti? Mana yo? Dari Pati. Bila pakaian nggerenyep, tahu sadanya, muntak dari karaton. Tak mungkin Andi pangkat mas inten. Engki maksud kaula dari karaton Kak Dima, dari kerajaan Kak Dima kasih. Kadipaten Pati. Ampian masuk kalau di Cahaya. Engki kaula kepala keluarga Gusti. Aneka. Negara Cina dan kaula. Orang Aneka corona kaula. arwah. Aduh. Aduh. Bengkau nani kene. Bolana banyak. ini pas seneng. Kenapa saya kakan lagi? Biasanya mau nulis kisah kan itu sama teman. Bisa aja kucing. Oh, makan itu. Berapa ya? Engki leres Kak Epon Gusti Kak Dinto. Muntah puncis. Wak-wakan kelinga Gusti. Tenang. Bagus, tenang. Karena jauh dari karaton, akhirnya dopak di situng saja terpencil. Karena ani setong tujuan bagus, ban pada sesare, tepak ompah mana ka sesare, bualah, pasti kabedan mewah lagi di Sagalin Toba. Kalangkong Gusti. Tanya lagi yo, bengkona siapa ini? Hah? Lagi, tanya lagi. Ampian masuk sendang tirta kan kaya kan? Engki leres. Berarti ampian tantona oning. Oh tahu. Kaulah dapat ada bisa sendang tirta kadin to pelengkah. Nyata napa dia sesare. Orang bini. Muntep pak abala cek macam bona. Ampian mesti oleh hadiah. Romana apa bagus ya Pak Jo? Oke. Kak Imah, kira-kira tompok na orang bini. Si Anyama ini ngaki, muntau ya, muntau buat naik. Ini Briana. Oleh hadiah dari karaton. Dinto Gusti. Tak jauh. Tak jauh dari Kak Dinto. Bola coba rak Jawa Timur bola kan. Punten Gusti. Ini mana kau suka? Kamu. Adika tunggu Roro Mendut. Kau udah bilang ke ibu-ibu Roro Mendut. Mas. Apa ibu? Kau udah Apa nak Roro Mendut? Ada kan guna? Ya.
Jadi kaya, tunggu dah Roro Mendut ni. Tempat. Ang bapak na ibu dah. Ibu nak aduh, losing. Maafkan itu. Leraskan itu. Kalau guna. Ternyata Gusti Prana melona orang Kisah bi orang Kadipaten Bito. Mon orang Kisah Gusti bau. Mon orang Kadipaten boseng. Gimana? Pak, tak kira Jo perjalanan, Pak. Bone sopung apa bone niat kaula niat kaangkui menjelajahi termasuk Kadipaten Pagi. Pak, anu dulu. Pak Masa. Pak itu korana dulu. Dia benar-benar kan atau benar? Benar kan? Mungkin monetisa tak ngangkui kan ini. Pakai embian apa enggak bapak. Toko lo. Emas kan kamu. Tidak apa. Jual kening Pak tepak rumah. Teko. Mau tak ngiri, dah tak buat. Mereka beli aja, nggak beli cor. Mau mana Pak tepak? Ya, nanti ya, coba Pak. Tuh, menangkri Pak Pado, Mas. Aduh, Pak. Ada nasabah toh? Entar